Ko himen ko para bayin hautrai Jesus Christ. Ngios ngo syapang ka jinglong jongu Jesu. U Jesu ulong nom penim jongi. U penim yangi na born JAIT ki jinge. Umju yano marwe. Us ngolem yaki brio. U yo yaki jinge jongi. U yo yaki jing sosi jongi. Yo yaki jing jenjar jongi. But kalam pan mangi uwan banyarap yangi. Kumbang yusngo na kanega jing jia syapang karikente badukun marwe jengka. Karikente nain. Ujisu ulayo bakane karikente marwe kamla imshu. Kalam ukun jengka. Namar ukun ulong ubayarap yaka. Te ulastang ban pinkan mau ya baur ki brio. Bangirong ide bandon ka jinx ngaulam iway pa. Ngide ban pay saudong jongi. Hake imlang salang jongi. Hake inga sem jongi. Hake marjan marpa jongi. Ban yo ya ki jingdon kam jongi brio. Kumpa pay ujisu. Ngiru ngihaban ng pay ya ki brio. Badon kam hapadeng jongi kramba ngindup la banlong kinong yarap yakiway. Badeng yusngo habaw Jesu ula tur siya kakrong ulakta iya kakrong hakabalaba iya uniw kna samla ubalayap. U Jesu udang yait palad yakapud kasam. Ula dang kikay kibriyo. Habadon jingis habadon jings ngawlem ngide ben yait palat ya kaput kasam balabu takibriyo. Nagabinda ki ju ban kata lese kata kametiap kalong kasam. Henry Jesu kloy ben pendingit ya lade ben penim ya kibriyo ban pensnain bat pending bat penkoy de kibriyo. Habaw Jesu la lekane habaw Jesu la kursi tiap biang ya ukon bala kalad kibriu kilas ngaulingo bat ki ong kalawan nongya tulepa biang ha Israel la mi unongya tulepa batimai habaki paidba kilayo kila ken mau kindit kensan ya kaba u Elijah ulale u Elisha ulale nagabenda ki rikande habala kalad ye ki konjo ki rikende u Elijah bad Elisha kilale kaju kila penim biang ya ke bala kalad minda kila stang ban kin mau ya ke jingi jongo ble haba uble ulas ngulem haba uble ula don rangat bat ki kilas ngautu what hapadeng kene ke jinge baro ngim ju samarwe namar kilas tang bandong uble ula wan jingo yangi ublay uwan jingo yangi man ka kelip ma jonga jingim jongi. Ublay ju sange ban jinge yangi. De mangi bangi sange ban kin mau ya ujisu. De mangi ngim sautu ya ka jingdon jong ujisu. Henry ujisu yai jingo ya man paiway. Lada don kinu ki inga sem ki ong hakamat kinu ki jinge bale ublay ula ino yangi. Kadai ka jing sautu bakala jongi. Penban namar ujisu umnang ban ino yangi marwe ujisu unang tang ban jingo yangi naki posha ki por man ka kerlep mat ujisu don rangkat bani nakataka daw shua ujisu kiu sha baneng ujisu on ngayai don bat pi barabor rangkat bat pi ngayai don barabor bad ujisu don barabor haka jing sosi jongi haka jing jar jongi haka jimpang jing shitom jongi haka jinglong marway jongi ujisu udon rangkat batni henry baleng im sautu namar ngim yo ya uble kumbala yo kini ki briu haba ujisu le kambala hapadeng jongi kala pli ya ki kama jongi baki ong uni ude nongya tulepa barkilas tambanong uble ula wan jingo yangi haka jingim bariu bale jongi haka jingai jongi ngi habalom ba ple ya kekema jongi ben yo ya uble utrai kam habun girukam haka jingim jongi badu Paulus bakud o penken mau yangi
Shisin bangilong gida kord jangga balang. Ngilong kawai badu Kris. Haka met jungu Kris. Habang idon jinge, habang idon jing shitom, habang idon jing jinjar, habang is no marwe, habang is no beat, habang is no kurtlad, ngidi ben soto, habang idona eye haka dekat medjangi, ujisu penbiang ya kabadona haka dekat medjangi, habang is no dona eye haka ingas emjangi, ujisu kloy ben penbiang ya kabadona haka ingas emjangi, namar ngi baro ngi yalong kawai, ngidon kawai ka met, bad ngi baro ngi long dekat met, jong kane ka met, kabalong kawai, bad ngi lemba umensiam bakoid. Kane kade ka jing soto kabangi de banton. Lese haki inga sen jombi kadon ga jing jia basosi, pim de ben ngo marwe, namar wad hakata ga jing sosi jombi, pi along kawai bad ka jing jar ka jing shashitam jongu Kris, namar ngi baro ngi kit ya ka met jongu Kris. Nagadagadaw Paulos makudu ong siya'y kadariyangi uwe ule ikikam apostol, uwe part ule ikikam prophet, uwe part ule ikikam nongikay, uwe part ule ikikam nongle kambala, uwe part ule ikikam nompenkia, uwe part uduway hakaktin gatilij, bado mangi niya penbiyang iyakabadona hakadakot medjong Kris. Nagatagadaw ko himen ko para ngidi banlong kibakoloy ban pediyang ya malakit na jangga jinge jongi kabadang penbiang ya ke jingem jongi. Lese ngidon bun gidu kamban duwai hakabalang. Ngidon bun gidu kamban penki im ya ke jingem jongi brayo. Lese ngiduwai charismatic. Lese ngim laban dong hoy ke jing duwai charismatic omlong shu nagabenda jongi na mau jisuang kataka jingduwai kadang penbiang ya kabadona hakawe kalyang jongga jingim jongi namar lemba man leki jingduwai lemba man leki JINGRIEWBLEI lemba man leki jingim mensiam uji sudang trekam lemba ke jingyalam lemba ke jingikai lemba ke jingyatulepa lemba ke jimpin kai penkia lemba ke jingle kambala lemba ke jingduwai baro kabalang kadang yomad biang ya kabor bapura lempa kane ka jingai la jangi banya kongo ya trelang badu jisu haba kumba kaya trelang ya ka rikende rengkat bad baro ki brio ki bayam sosi halor ka jingkla jangu daukon haba baro ki ya trelang ki ba sangeru kilong ki ba ya trelang badu jisu kito ki nompa ya kata ka krong kila sange Kabah kila sange ban le ya kabadon kam haka jingim jungu taukon makiru kila ya trilang badu jisu badu belai badu nongya tolepa bad kila stang ban sawuto habang ya trilang habang sange ban yai shaprang habang yoi uble hakama jongi hangda ka kambala kan jia tongin sange hakama to belai ngin shashkor yawo ngin kongo yawo ngin ya trelang badu namar ka balang jongi kalang ka balang kabadon ka burom namaru jisu ba habang ya trelang ka balang jongi kanang janai shushu ka jingim jongi ru kanang janai shushu jisu beid karko kardo yangi da ka ben pinsnautu yangi yakaru kam trejame haka jingim jongi ivei pa ivei lese haka jing so si jongi jing jinjar jongi jing snow marwe jongi bun sini perkat mem don shu haka jingim henre lemba kane ketin me pen kan mau yangi me don batngi barabor medang wanjingo yangi medang yaisa rengkat batngi karku kardo yangi banyalong kawe rengkat batme en yaro ya utrai Jesus Christ